Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga ana, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan nga ana, kayat ko apay drama da ito'y pakasarita akken ayat. Tabarang makaipaay iti adal, kadagiti babbalasang. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Ana, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Naimbag amalam niyo, manang. Kastamat kan ka, James. Nagapuak di tabangkag. Idagas ko man dagito'y bunga ti mangga. Sagot ko kini Ana. Inaldaw kamatan amang idagdagas dito'y balay, James. No sana prutas, natang tititid mo. Ay kahit agyaman aading ko. Adda ka din ni Ana, manang? Ay wan, adda. Mabit lang tayong nakayaban, ah. Sige lang, manang. Ana! Ana! Apay manang. Isarding mo pa ilang day tapan naglutlutom tadda ni James. Inka kasarita biit. Taapay kumaamapan ko kasarita. Minalamot la adumagas dito'y balayan. Nagdadakkel dagiti bunga ti mangga nga inted na. Inka kasarita biit. Sa anak nga interesado manang. Unay kit din ta ipilit mo day tao. Jak nga rod kayat. Inka laeng met kasarita? Tanya ko mga iti ibagak. Ay, nagsungit kalakit din aya. Di ta ka man langan. James, adar-aramiden na. Kasta ka di, manang. Agsubliak tulangin inton sa bali agundaway. Ay, may mayat pa'y tapno agsarita kayo. Umay ka inton rabi ewan. Siya kung tiyagin na wana. Inka urnusan day tabagim, tao may nakapasyaran ni James. Anya, paumayam day dya at tao. Umay nga rod agaram. Amumat adyak kayat day dya at tao. Naibagakon nga umay. Amangan no adda ditan. Sige kit din, inka agsukat. Ag-makeup ka mabasitan. Tapno na pintas ka, sumangong. Ana. Apay? Kuwang amin. Makaturturog akon. Iso nga ibagam no anya ti kayat mo nga ibaga. Ay ayaten ka, Ana. Korni. Ay ayaten ka unay-unay. Sikat ti inspirasyon ko itibiyag. Sikat Amom, agsakit tila payag ko ang makangkangag kadagita nga ibagbagam. Makaparurod. Ana. Iparpariknak kan asaan ka akayat. Ita, prangkaan kan. Saan ka akayat, James? Apay nga, ita saan mo't dumagdagas dito'y balay ni James? Nasaya at mo't no saan? Anya timbagam kenkwana, idinaudi ang nagpasyar. Oh, di imbaga ka saan ko akayat. Puunay kamatan, Ana? Ay namanang saan mo nga ipilit. Tauray ni James laangan tinabat-bati ang lalaki dito'y lubong. Saan kun tulata akayat? Oh, Ana, kasta unay manin apa nagpapintas mo. Siyempre, umay nakanodagasan ni Rico. Boyfriend mo ka din day tao? Pampanunutak nga rod asong batan. Agar-aram pa'y laang. Nagsahaur ka man, Ana. Di mo pa inyam amo day ta boyfriend mo. Oh, iso daytan. Oh, at ako, Chena? Kunakan ka, anak tibak ng ni Rico. Ay, swerte kamatan mo kasta. O sige umuna akon. See you tomorrow, friend. Isa pulan nakman mo't itikas kan ko, Ana. Oh, honey. Anya ti kahit mo? Papigsaan ti aircon? Honey, awagan na ko ni itihan. Come on. Isumat lati papanan na, Ana, honey. Amok mat akayat na. Mabaling ka di apakapsutang data music. Nagpigsa, kung saan ko ang kayat data ang klase ti music. Mamit lang. Huh?
Neta, mayatan. Napigsa na ito. Nas ka na may ruam kan akas tati klase ti music ti kahit ko adang gan. Oh, nukad mo, dumagas ta pa di ta restaurant. Hindi ko man ti laps ko. Dandani mo na dong parya agbalbal na siyo alakay. Hoy! Si Kalakay! Darasang man matiyag balasiw. Padalapusan kan eh. Gusto ni Rico, kaasimit day ta agbalbal na maalakay. Kabala kabayadan ti biyag day talakay tapna mo. Ana, honey? Si Kalang ti babae nga inyag ko iti day ta restaurant. Kasta ka di Rico. Bagay ka rito eh. I love you, Ana, honey. Good evening, sir. Ma'am. At to'y timino. Kita'y kami pa dito ya. Buntog ti serbisyo yo. Rico, okay lang. Katugtugaw talaan. Sorry, sir. Oy, amom ka din o sinuak? Kaya't mo, tapaikat ka iti trabahom dito eh. Sorry, sir. Ala, agorder kayon, sir. Ken, sandak kumamat apaikat. Darasam nga ron. Ana, asino dyan ang itulod kan ka? Nakitak dyan na pintas alugan na. Ni Rico day jay manang. Sutor ko. Inyam amumat ko maa. Pimanaw matadagos. Maam-amom tumatlaan. Nasingpat. Naanos. Baknang ti pamilyada. Mabigbig-big dito lugar tayo. Ti salsalod sudag. No nasingpat kan naanos. Saan ano baknang? Nasingpat mo? Ay, nagrigat ti may lawlawan, Ana. Iso apilya man na saya at ti lalaki apaki ayan ayatam. Uy, Ana apay adi mo imbagbaga. Anagapugayam itibak ng apamilya ni Rico a boyfriend mo. Imbagak matkan ka. Saan ka di? Gwapo pa kasla artista. Nakita mo. Anya ti makunam. Nagswerte ka talaga, friend. Kat, anya nga ti feeling ti Arman ti anak ti baknang? Aklo na kon ti ayat na. Uy, sure ka? Apay apabayagak pay laang. Numarik nakmat nga inlaba kon kankwana. Sa bagay. Uy, di naktulip-lipatan nga imbitaran inton agkalay sa kayo, ha? Agasam dagitoy ninong kaninang yu iti kasar ka ni Rico. Agkakangato tattao. Isumat ti kayat ni Rico, manang. Adupay daytoy iwaras siyo nga wedding invitation. Ninsamat James dayjay lumabas. Mapan ko ikan iti invitation. Saanin manang? Ikampay laang umay tulatan Mapan ko imbitaran. Itaklang ang makita kat. James! James! Aguray ka! Apay manang. Kumusta kan? Apay nga itaka lang ang makita. Kuha ngamin. Ag-agasak na ito'y pusok anasaktan manang. Wan nga rod. Ay, anya nga'y kat sabali mo ti kayat ti ading ko. Sana bali manang. Naskan nga awatak. Asan anda kami tinaikari para iti tunggal maysa. Umay kanto inton kasarda Ha? Agkasaran ni Ana manang? Wen, Rico tinagan ti mga sawa kenkwana. Manang, nasakit gayam ti mapahay ka nayat. Ngem, ad-ada nasaktanak. Gaputan na amuak ngagkasaran ni Ana. Congrats, my friend! Agyaman na, kanakaumay ka, friend. Amin kami akatrabahuan. Inmay kami agraman ni boss. Unya. Thank you, Adda man Asino, ti kinusilapang? Day ta alalaki, Day ta nakatakdal? Umasidigma dito'y ayanta. Adan sa kayat na nga ibagakin ka. Ana,
Kablawan kay ti kasar mo. Thank you. Mabalin ka di ngagsarita tabiin. Ado ti asikasuk abisina. Ana, kasarita mo. Kasla ka asimot iti lang, ana. Sige, agsarita ta. Anya aya ti ibagam. Agyaman nakatainik ka nakitigundaway ang makasarita ka. Dahito'y sigurong timawa di pa nagkita ta. Wan, saan kan ngagpakpakita taaddan asawa? Amok day ta. Nasaktanak unay. Gaputa ay ayaten ka. Ngamkit di. Naragsakak para ken ka. Ana! O, ay ayaban na kun ti asawa. Ala, tarigagay ko. Anaragsak ti bangunin niyo a pamilya. Baknang talaga tinakiasawaam gayam. Agasuman, kalpasan tibong ga akasaryo, aghanimon kayon iti abroad. Regalo dagi tinaganak na kada kami. Uy, promise mo agsubli ka dito trabahom. Taamumat, sikala ang ti vibes ko ditoy. Uy, agsublian. Amangan mo't no ipanam na kanila kay mo. Uy, di mo itulok, ha? Ato iti ticket para iti museum. Alas 10 amang lukat. Kasapulan ti online reservation. Anya? Apaya saan mo ngayon baga at dagos? Kanayon latan nga damalipata maditalye. Ay, sorry. Impagarup ko nga walk-in laang. Mabalin pa'y mat nga agpa-reserve data. Talaga di mo amot agpanunot, ana. Usar mamot na itapanunot mo. Uray maminsan lang. Anya, mapan kayo agnaad iti syudad? Wan manang, isumati kayat ni Rico. Awan mo't maaramidak no saan nga agtulnog. Ay, naturay samat na itay panpanakal mo aba ng asawa. Saan mo't manang? Diyak to pa'y makasarita na sayaat. Agsasauak pa'y lang taltalikodan ako na dagos. Kas din na ngamin. Saan akas ken ni James anasaya at amakisarsarita. Amo na timang respitar itipada na tao. Aywan gayam. Nadamag mo ka din ang nag-abroad ni James na panagsiman. Hello, friend! Hello, Ana. Ay, sa wakas. Nakontak ka matlaangan. Oh, kumusta kan? Okay lang. Anya mo di taasong bat mo? Okay lang? Oh, kaano kang agbakasyon diti probinsya? Intun umay abulan siguro. Isurot mo ka diti pamilya? Dumagas ka diti hardware, Wala. Tapno agkita ta. Wan gayam. Malagip mo pa ni James? Di agar-aram kan ka iti. Wan, apay ka di. Ay na. Kat no iso ti supsuplayan mi ita iti materyales. Adadakkel apasdak nga ipatpatakder na. Pang negosyo na kano. Bak nang gaya man day a tao. Kasta ka di? Nagsiman. Nagurnong. Ita, ag for good. Kat aday ta, ag negosyon. Nagdakkal di balay na. Nagistorya kami din na minsan nga may nagbayad. Ay na, friend, nagaduti kwarta na. Imbag man. Napintas pa di asawa na sika. Inyam amo na pa'y kanya. O sige, friend. Adun tin na istorya. Basta agbakasyon ka. Kat ibagam no kaano tangag kita, ha? Wan, friend. Di ka madanagan. Sige, bye. Sayang. Nungatan ni James tinakiasawaak. Naragsakak nga ta. Rico, agriin ka. Aldawan, saan ka di amapan ka agtrabaho ita? Sardengan lang man. Sana ka mapanagtrabaho ita.
Nalugin ti negosyo nga impatawid kan kadag itinaganak mo. Sakit rin nabii ka pa'y anabartag. Saan da kan nga am mo dagiti anak ta, taman manuda ka amakita. Anya ko matibibiyang mo, ha? No naumakan, pumanaw ka rito eh. Ano? Oh, magsangit-sangit ka. Lalain ka nga drama. Dahil titanda na, ma, Ana. Siya, ti ari, ti dahito ya pagtaangan. Noon niya ti kayat ko. Iso, ti masurot. Alawag! Dip-dip pa ita ti babawik, Mr. Lonely. Gapu iti panang pilik, iti kamali, alalaki. Tuy pagayam mo, Ana. Pagayam Ana, ti pakasaritaam, ti pakakitaan, asaan at ikinabak ng ti pagbasaran, iti pudno aragsak. Agkamali tayo, ngam tinapatag, teleksyon nga ipaay na kada tayo. Ti pudno akinabak ng kat saan amakita iti bank account, no di ka tinasaya at apanagpuspuso. Ala, sapay la ko ma, tagbalbaliw nila kay mo, tapno saan amadadael ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailinga di tinagan nga Ana, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.